Mına baykem 7'ge aldım dep şu ulaqты alып baratатына туғанда. 7000'ge alıptır. Assalamu alaikum hurmatlı bizden kanaldan görüşçülері, mal çarba görermandары, salamatсыздарбы? Бүгін 28 fevral 2026 жыл. Туғанда біз Чүй облысы Соқұлық мал базарындабыз. Сіз баяғыда эле тырс лайктардан басып каналга катталбай көрүп аткандар болса катталып кетиңиздер. Сыртта эле соода болуп атат, кызып тугандар. Мына караңыздар. Жолдо ичине кир деп атышат, бирок кирбей атышат. Мына ушул экөөнү сурайлычы. Байга кандай? Канча деп атасыз? 70 экөөнөбү? Мына 35 мургачылар. Боз. Жакшы. Соода болду анан? Соода болуп атат. İşleriniz жақсы, ден соолугуңуз. Орозо кармап атасызбы? Орозо да. Жақсы. Мына байкем. Мына экөөнү 35ден 70 сурап атыптыр мынакей. Кире бергенде эле башталып атат тугандар. Бу кошкорлор канчадан экен? Тартып коеюн, кандайсыз байке? İşleriniz жақсы? Базар кандай болуп атат? Аябай кызуу я. Рахмат, бирге болсун. Ана баштадык. Канчага берип атат бул байке? Канчадан дейт? 20'dan dedi. Байке канчадан? 25'ten eкен мына. Кочкорлор окшойт да? Эки ургач, эки кочкор экен. Мына байкелер берип көрүңүздөр. Мына. Соода. Эки ургач экен, эки кочкор экен мына. Бир жерде соода болуп атат тугандар. Курс боюнча айта кетели. Доллар 87 сом 50 тыйын, рубль 1.13,5 тыйын болуп атат. Өзбек суму болсо биздин 1000 сомубуз, өзбек сумга 150 000 сом. Мынакей, көрүңүздөр. О, кайсы соода болуп атат тугандар? Ушулбу? Канчага? 23 болор да. Болор. Аларман канча берип атат? 20. Бол, соодаңарды берсин. Мына. 23 сатарман сурап атат, 20 000 аларман берип атат. Байке кандайсыз? Канчада булар? 19. Ургачыларбы? Ургачы козулар мына 19 000ден экен. Бир өңдү. Кар жаап келди достор. Суук. Ага карабастан биз. Кандай? Кандай досум? Жакшыбы? Иштериң жакшы болот? Болот да сен. Ага карабастан тартып көрсөтүп берип атабыз тугандар. Сиздер каналды бөлүшүп, видеого лайктан басып койсоңуздар, башка бир тугандар да көрсүн. Отуруп алып, сыкта. Туган, кандайсыз? Канча бул кой? 13 сурап. Канча? 1300 доллар бул. Кайсы? Грузин лина тишичи? Тиш 6 тиш. 6 тиш. Бозбу? Боз 8 тут. 8 тут. Жылда. Туганда 1200 дейсизби? 1200. Мына разрестери бар экен. Мол козуңузчу? Бул 28 сурап. 28 000. Бул чип андай мындай барбы? Жок. Аны албайсың деп. Номер айтып койсоңуз болот, балким алам дегендер болуп калсын. 0222 61 11 44. 1144. Рахмат байке. Соодаңызды берсин. Мына кочкорлор канчадан экен? Кочкорбу, койбу? Ургачылар экен, козулар. Сом. 1,5 000? 1,5 000 доллардан сурап атты мына. 5 баш? 5 баш. Линиясычы? 80 менен гүлү бердик. 19 плюс козулар экен. 8 айлыктар экен, мына тугандар. Караңыз. Кана кеттик достор, кире беришерди тартып көрсөтүп атабыз. Арашандарды көрөм дегендер болсо Дони Кейджи каналыбызга кириңиздер, экинчи аккаунт. Ошоктан көрсөтөбүз, буйрушсачы. Ассаламу алейкум. Канчадан койлор? 35'ten. Боз экен, Тиштеричи? 2 тиш, 4 тиш дейт мынакей. Тугандар кеттик анда. Мынакей, Соқұлық мал базары. Ичинде дагы, сыртында да адам көп. Достор, караңыздар. Мына козгоштор канча экен? Канча байке? 26? 26 экен, бойлуу экен. Козгоштор 26 000 дейт. Анда эмесе ичине кирип, колдон келишинче көргөз берели. Соқұлық мал базары бул жер. Кана канча экен улактарыңыз байке? 4,5 000. Кичине улактар сурап атат. Бул козучу? 16 000 дейт. Байке, ассаламу алейкум. Козулу кой кайсы? Сиздикиби? Канча сурап атасыз? Могу. 25. 25 бул эски келелектик. Мына ушундай достор, могу жакта кочкор бар экен, көрсөтөйт. Мына чоң кочкор канча? 100 000 экен. Мына базардын көрүнүшү тугандар, алыс жакта жүргөн мекендештер көрүңүздөр, кайнайт барго. Мына
Ayakta egiz kozulu var bu ne? Assalamu alaykum. Koy kancha ekan? 50 mi? Koz egiz mi? Egiz. Mana ki. Şu egiz dep alıstan geldim de bayke. Tişi kanday tişi? Orta tiş. Kozlar urgaç erkek? Bilbeysiz. Sodanızı versin he. Mana onday bolgan koy ekan. Egiz koz menen. Dostlar. Bayke kanchadan oldu bu leko? 15. 15'e sura atası. Mana 15'te sura atıdır. Turganda mana. Şirata bayken. Assalamu alaykum. Kanchadan bolup atat? Bağlады. 22'den urgaçı kozlar. Araşan aralaş 22'den urgaçı. Kanchadan soda boldu bayke? Otomdan berip atam. Ha, sodanızı versin he. 19 mingden berip jatam deyt. Soğuk, kar. Cevap durat mı? Kozulu koy kancha? 24 24. Bu yaş ile bu. Koy yaş mı? Koyu 4. 4 şekini. Koy kişiler alıyor. Koz çoğun. Kana anda geçtik dostlar. Kançadan eken bu? 13. 13 bin eken. Kana. Suralış bağısı keçirip olsun. 13 bin deyik. Assalamu alaykum. Kozulu koy bu. Kança? 35. Dişi kanday? Dişi jogorу. Jogorу? 6 diş. Urgaçı koz erkek mi? Koz urgaçı. Urgaçı kene. 5 deyit. Kana süt bağıtında eçkiler balık süt. Kançadan eken? Kanday süt bağıtında eçkiler. Kançadan? 15. 15 bin dene gelme. Kısır değil. Boz. Bozu çok peşinde. Bozum ne? Kança şu? 25. 25 yegen bunlar. Bunlar kısırlar he? Bu serkevi. Tekke bu. Teki. Bunumuz kança? 15. 15. Var bu uyda dağı süt bağıtında eçkiler? Satas mı? Süt bağıtında жоқ. Yok şular he? Eti men alып kelgen barzı satıyordum. Ha satıyordunuz mu? Üçünü sat. Ha, bunlarda kançadan surады hem biri? Sır bol aytpaysiz mı? Siz suragan bağdan ıldıyrak suraytdı hem bazar. Kançadan? Birön aytıp koymayız. Misal uşul boğusu kançaga berbediniz? Neme? Kança boldu? Askan жоқ. Suragan yok bu. Surayla Ha, mak sodanарды versin anda. Жылдық туғандар. Үйден алдына қарап. Мына қозылы қой. Ассаламу алейкум аке. Қозылы қой қанша екен? Бағасын айтып қойыңыз. 40 тиші қандай қойдың? Жаңы 4 жаш екен е? Қозысы ұрғач еркек пе? Ұрғач. Ушуну қаншаға бербедіңіз? Бағасын айтып қойыңыз. Сұралғам. 32 миңге берілбеді. Рахмат. Қой ушундай екен. Мына семіз сойғанға семіздер бар екен. Есі бар бекен? Siz mi kandaş bayke kançadan bolu adat? Bağlarını aytыңыз bir. 23'ten. Bul dağı 23 mü? Bul da 23 eken bunlar. Semiz. Cündörünü alıp koyup dur. Soyğonga jaraydı da bular ha? Kançadan boldu soğuda? Oldu. 22'den beri beriptir bayke mınaki. Rahmat. 22 mingden berilbepti. Kardı jawap atat. Bayke kandaş? Kançadan bul kozlar? Qo'chqor bu, urg'achi bu? Qo'chqor. Bu qo'chqor. Bu urg'achi. Urg'achiniz yaxshi ekan. Bahasichi? 50 mingdan da. Har birinmi? Ha, mana har birini 50 mingdan. Alizroqdan ko'rsatayin. So'rab atat bayke mana. Blandinning qizi deydi manaki. Bu jag'i liniya ekan-da. Qanchaga beribedingiz? Soda bo'ldi-ku? So'rab atchat-da. Sodangizni bersin manaki urg'achi ekan. Momdaylardan görölçü buna. Tuğanlarda var ekan. Bayka qandaysiz? Bağlarını aytib qo'yamiz bizga bir. 25'ten. 25. Boğaz qo'ylar bu. Qizir ekan, ha? Qizir. Soyğonga. Semiz be? Semiz bari sen. Bari semiz ekan buna. 25'ten deydi. Qanchadan bermey jatasiz bayka? Soda bo'ldi? 20'dan beri. 20'dan. Sodangizni bersin. Mana 20 mingdan baykem bermey jatibdi. Ketdik anda aldığını qarab dostlar. Tuğanlar reklama üçün nomerleri 0707 388 350. Ana. Aha. Qo'llar to'ng'at qo'y. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan bu qo'y, qo'zi deganda? Бағалары. Qo'smanda. Bu qo'zi bu ekan? Qachon tug'di? Bir juma oldi u. Bir juma qoldi. Bir juma oldi. Бағасы qancha bo'lyapti shu qo'y? Qo'zisi mana. 26 olsa berasiz. 26 olsa berasiz. Tishichi? Tishi 4 tish. 4 tish yosh ekan-a, biroq a? 20. Urg'achi erkak qo'zisi. Mana. Bilmaysiz. Ha. Erkek ekan-a? Erkek ekan. Bu dishi qo'chqor ekan-da. Mana. Savdangizni bersin. Bularchi bular? Var 18. 18 den ekan. Ha, yaxshi. Бағалар өте so'ni qo'yib tursiz. Savdangizni bersin. Mana 25 ko'ram dedingizmi? 26. 26 ga mana qo'zilar. Ha, yaxshi. Ketdik anda. Tug'anda mana shunday. Mana qo'chqorlar, semiz qo'chqorlar chiqib turg'i. Voy, voy, ko'ringizlarchi.
Assalomu alaykum jigit bayke. Qanchadan qo'chqorlar semizlar? 37 dan ekan. Bag'tirsiz bularni. Mana aka uzunligini qarangizlar, tug'anlar. Mana. Qancha baş? 2 4 6 7 ekan. Qanchadan savdo bo'ldi? 31 mingdan berib. Mana baykem savdo qilib o'tadi bu yoqda. Qancha qilib qo'yding? 30 ming berib o'tasizmi? Qancha so'rab o'tasiz bayke? Yo'q, o'zing tartmang. Bayk 45, 31 berdingmi? Ha, 30 berding-a? Qo'zi? Qo'zi ekan, to'g'anlar. Qanchaga berasan an? Ha, yigit 30 berib qo'ydi. 1-2 ming. Aytgan odammi? Ha, mana garbonoslar da yaxshi ekan. Mana savdolarni bersin. Mana baykem 18 mingdan deb so'yish ekan-a? Semiz urg'achlar, so'yish 18 mingdan. Ha. Qanchadan? Ama oqsoqol kishi ekan, O'rozoning kunida to'g'ri aytdi dedim-da. 18 mingdan. 18 mingdan dedi ana. Mana soqliq ko'ringizlar to'g'anda, mana qoralarni tartmaymiz. Bizdagi Don Qabar degan YouTube kanal. Ova. Turale 18 ta. Kichikroqda la. So'yishda. Qashqadan. Don Qabar degan. Buni qo'zluqi qancha ekan? Turale aytdi raqsaqab. 30 qo'ziq meni ne? Tishichi? 8 tish ekan. Buni semiz qo'zimiz qancha qo'y bu ne? Qo'zi mana 18 ga beraman dedi. Janamda ekan. Buni 18 ga beraman dedi. Buni qo'zi adashib qolganmi? Bunda qo'zlardan ko'rsatelchi. Qana? Mana. Bayka qandaysiz bayka? Bu qo'zlar qanchadan? 25, 18. Bu kishniki-chi? Kishniki 11, parodis deyiladi. Parodis. Qo'chqorlar bu. Qo'chqorlar ekan, yaxshi. Mana bularchi? Assalomu alaykum. 12 dan. Qanday? O'tgandagilar ketdi. Nomer aytib qo'ymaysiz dag'i? 0500 11 29 04. Dag'i bo'lavi? Bo'ladi bunday qo'zlar. Bular qancha kundik ayli? Arashandar bor. Uydami? Tap-toza. Tazza arashandar bor ekan, ushul baykaga chalingizlarchi. Alam deganlar bo'lsa, balkim onlayn сөйлөшөсүздөр video buzib menen. Hozirga qancha? Assalomu alaykum. Basni aytib qo'ysiz-mi? Qo'zli qo'y 20 mi? 20. Qo'y qancha tish? Qo'y. Tishi qanday? Qo'zi tish ham chikul. Jash. Maydalab qo'yganmi? Ayvoy. Yem chatdingiz. Vaqt. Anaki qozli qo'ylar. Qanchadan bo'ldi? Aldinglarmi? 17 dan olibdir bunaki. Na qo'ylar. Mana qozli qo'ylar. Qozlar sonini ekan. Razilashtir meni. Bayka. Assalomu alaykum. Bag'larni aytib qo'ymaysiz bu qozil qo'ylarda? 3-ni 140 ming. Tishlari qanday? 2 4 6 yosh ekan. Birdan tug'ganmi, egisi da bormi? Birdan. Mana 3 qozi. 140 kruk. Mana. Aha, yaxshi. Anan savdo oldu? Qanchadan berib edingiz? 42 dan berib edim. Har birinmi? 42 mingdan berib. Savdangizni bersin bayka. Mana teke qancha? 14 deb so'rayotib bir tug'animiz. Qanchaga chayin savdo bo'ldi? 11.500 ga chayin bo'ldi, berib. Oy qancha oy? 12,5. Oho, 12 daga olboy bu. Mana bugun qishning oxirgi kuni 28. O teke uloq bo'lsa, chapsa bo'ladi ekan. Mana. Ertang buyursa jaz keladi 1-mart. Mana qo'chqor. Uzunluğun qarangizlar, cho'ngluğun qarangizlar. Esigim ekan qo'chqorning. Bayka? Yo'q bu. Tiyoqda o. Bo'ldi. Tiyoqda deydi. Qancha yo'q? Bunday qara qo'ylardan ko'rsataylik. Qara qo'ylar yo'q bo'lib boradi, tug'anda bitilem onday bo'lib ketdi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi. Bu Don Qabar degan qanchadan qo'ylar? 30. Ha? 30 dan. 30 dan. Bo's bu? Bu. Tishlari qanday? 6 tish qo'ylar. 6 tish qo'ylar. Cho'ng-cho'ng ekan, mana. Bo's 30 dan. Qara qo'ylar azayib ketayotadi bayka. Bütünle qizil bo'ldi, ya. Barmi? Ha, barmi? Bularınız qanchadan? Ular qo'zlar men 30 dan. Qo'zlar men 30 dan. Tishlarichi? O'rtacha. Bunaki nomer aytib qo'ymaysiz bu. Shundaylarni olam deb qolsa balkim. Je bozordan sotasizmi? Bozordan da sotamiz. Savdo bo'ldimi? Bo'ladi. Ha, ketdi endi do'konda. Oy fikir kommentariy qoltiringizlar. Mana qo'y, yaxshi qo'y ekan deydi. Bayka assalomu alaykum. Qo'zili qo'y, bo'z qo'y qanchadan? 100.
Ekövünü 100 kozusu menen koşabı? Erkek urgaçı. Kozu erkek. Erkek. Biroq moshni ekan kozu, he? 100. Qarashan, tishlari-chi, tishlari. Ikki tish. Bunday bo'lsa, tishlari ikki tish ekan. 40 ekan mana. Voy ekan, qozlu qo'yi. Urg'ach o'xshaydi qo'zi. 44 tish. Ha, bunachi bunavi. Burada da. Pulda 40. 55. Ha, bu 55. Qanday bu 55. Qozisi bu? Ha, yegiz ekan mana. Biri mana ekov. Kim var? Kemi bo'ladi 55. Qo'yning tishichi? 6 tish ekan. Biroq qo'y cho'ng ekan bunda, he? Sodangizni bersin. Nega endi soda olyapti? Qancha ekan qozing, tug'an? Bas. 16 dek urg'ach ekan mana qoz. Soda olyapti, vaqtaqam? Ha, qo'shma soda oldu. Qaysi? Mana. Ha, bu kishi kuchli-da. O'ta kuchli kishi bu. Soquluqdan. Bayga assalomu alaykum. Qancha qilib qo'ydingiz? Hey, meniki emas ey. Ha, sizniki siz olyapsiz. Yo'q, o'sha qancha qilyapsiz? Ya. Qancha qilib berdingiz? Koytum müşralan akine. Bo'ldi. Büt ben özümü Oldu. hem çıkartıyorsunuz. Qo'yingchi. Demak, soquluqning nomer 1 bo'lyapsangiz. Ma'qul, sodangni bersin, baykim. Bütün O'zbekistondan beri ko'rib o'ttir meni deydi. Ma'qul, anda yet, do'stlar. Biz emas, bizdan boshqalar da to'ltira tortadi. Shularni ko'rib qo'yingchi. Qanchadan ekan bular? Urg'achilarmi? Qo'ylar da var içinde. Qo'zlar. But qo'zlar 18 mingdan deydi. Bu qanchadan bir soda oldu? Tug'an aytchi. 17 ming 5 dan bermedingmi? Vermedik. 18 dan bersa qirmatasiz. Sodangni bersin, he? Ha, yaxshi. Buna qo'y bor ekan. Assalomu alaykum. Qancha ekan qo'y? Bahasi. 30 turyapti. Bu qancha? 35. 35. Bular qisir bu, bo'z bu. Qisir qozlar bular. Qo'zlar bu, ha? Tish buzilakmi? Mana buz boshladi. Mana buzilek. Bu buzilak ekan. Bunachi buni qo'z ekan, Bu toshda. qo'zi. Qancha bunimiz? Bu 22 turyapti. 22 suratan deydi. Yaxshi ekanmi ular, ha, biroq, ha? Yaxshi bular. Ha, sodangizni bersin bayki. Ha, mana Soquluq mal bozori tug'andar. Endi biz bodolarga o'taylik. Oh, qo'llar tonib qoldi. Basib yurish emasmi unday? Tartish qiyin bo'ladi. Anda cho'g'i biz bilan bo'lingizlar tug'andar. Ketdik. Tug'andar mana ushul yerda urg'achilarmi? Büt urg'ach 20. Büt urg'achi qo'zlar bor ekan. 21 bosh deydi. Mana kimdegim qo'y qilam deganlar bo'lsa, bog'lari qanchadan? 21 dan kurukka. 21 ming so'mdan kuruka so'rab chizatgan. Bular qancha oyliklar bularning? 1 yosh bolalar o'shaydi. Tish buzillikda. 5-6 oyliklar ekan. Nomer qoldirib qo'yinglar. 702 0702 44 21 degan nomerlarga qayrilib bunaki. Qo'yni tartib qo'ychi. Qaysi? Bulardagi qo'y bu. Ha, buldagi qo'z. Buasi shundaylar? Yo'q, qimmatroq. Qanchadan? Ekon 50 ga. Ekon 25 danmi? 25 mingdan 50 ming ekan. Mana chalib suylashaverasizlar tug'anda bunaki. Dastavkalarni 3 tuz berasizmi? Qayoqqa? Livoy жаққа chalib qolsa, misoli, aqchasini qotorsa salib yeysiz mashinalarda. Soqulqdan salib yetdi, tug'andar al жағын сөйлесесіздер. Alam degende qayrilingizlar.